Bunge ya kaunti ya Meru ni kuruketi mogaruruku ya ripoti ya ADP 2024-25 rethirite nende kinyatha kumbunge na ine kamiti ya miunda na mipangire tungiretu ni mukarigite Aaron Thuranira. Bunge nkurukini ethirite kinyala kimubango ya kigina kiri umurandi na kuwa ni babangite nende mbechi nene ira chithirite kiathirwa ni thirikari ya kaunti ya Meru na guchikia kiri mirandi imwera bakuga ni ekethire kiguna karibunene. MC bankuruki barugani bethirite nende bakela kinyamirandi irabakona etikulikithia nende mukari nere kwirigiro nende koneka ndene ya wandi chonde ni rakikethira ikiguna kari manikyo twandeto mutugikare katwechio Ritorata tumiri 45 wands wand chetu shonde benefit equitably na uniotori a program ira tukwambiria tukiya ki program based budget ara tukwenda kwa yambia mashinani na intention yetu iko allocate mbia ki every ward at most 50 million, maximum 100 million ira waira. Mbecha ira cio tumwa wondi ibete bakarute ngui we are ready to go and oversight them. Bamwe ba MCs bambunge ya Meru bakere nyuma ya boku ithira bakiariria NDP kana mirandi ya witi na mbere ya mwanka jwa ngirijiri mirongo iri na inya guita mwanka jwa ngirijiri mirongo iri na ithano kirimo swanda jura jokureti mbunge uni MC wa Bogeta East Aaron Thuranira na niwe mukairigito wa kamiti ya miunda no bangirbo matauni RMCs baba bariku thomero muswanda jojo baritete mauge jao na kwithira bakigwata muswanda jombaru na kujukurukia bari na moro tujwa gutigira kigina gekuma mobisine na kethira gekinyira mukadi na ara maturene. As many of similar opinions say hi, while as many of opinions say nay, the ayes have it and the motion is passed. Kiredi PAJ nithire gikujira maugaruruku kathumba imwe ya mirandi ekiritwa kigina buru na kigina kiu kiri mirandi imwe kiekirwa kiri mirandi engi tangirekano rwangine rolimi mubango jura jongombe juiji keneta one cow paninde house jura jure kiredi PAJ jura tengeri milioni ganara 50 na kigina kiu kethira ikebe amendment kumba kwa abolish the 150 million ili rekiri ikienda igeta na program ile one cow per needy family na batu tukamiti turakare nditona muradi jojo ti sustainable na nkurukia jo kwanto batu dina rwangini orurorimi kiri murandi jo flagship jo wakanchuku cha kuthithia variation kirimera kana mashala jamunda juge chencho na kwane nchuku chigakwa cha kwa mukagira betrese ya thirikari kirio wandishonde batu tukweberia food stores iri rabangiri wakiro na a tune of 300 million then sub-county kana region chetu cho idatu na tugai kwagirite mono maturene chetu kana kiwadi chetu chonde 45 ati tumbe wakirwa fertilizer stores iregateithia subsidy fertilizer athirikari iretete kwegita riri kuonekene kuri na thina ya wagubwari ICD ndene akaunti ya Meru NDP iratengete milioni 26 cha kuandika rimu babero kigina kiria kithira ikiongerwa monka milioni 90 bakomba kuandika rimu 300 arimu baba tukubongerera mbeca na toga arimu ibongererwa na betu baba ICD classes bombe kuandikwa na bomba kuingia nontu thai tukurukia arimu 300 bandi kwendene ya ECD centers kenda bomba usafu thina erere chukuru je cannot afford to have luxurious budgets. In this era, it is very unfortunate that you find that in our ECD sector we have a deficit of 800 ECD teachers, and this is a function that is fully devolved. And Mr. Speaker, you find that most of our parents pay for these services, especially for the ECD teachers. So they don't enjoy the fruits of devolution. So I recommend the committee for coming up with a budget to come up to employ 300 ECD teachers. This is highly commendable. NDP kurukirwe nithire kirita mantu ja maingi jarajare kinithirikari ya Meru
MCs baba kiuga boba gatenga kana bekere kigina kiri mirandi ire kudingithia mukari wa kawithire buru bakeberia mirandi imwe tangerekana Mauritani jara kiri kigina nkabo kigina kiu gigikirwa kiri rwangirwo gima monwara bougite bagatetheria kurwana na murimo jwa nyimba nontu Meru ne tongeretie na cancer togo batu mbeja yanto ajeta uthithia a lot of trainings and the rest togo mbeja wijiju kweji equip centers ujia cancer kenda antu betu bomba uthithairwa chemotherapies within the facility. There is also the issue of the Kenya School of Government. I think although there are some amount that has been allocated like 100 million, I'm afraid that this one might turn up to be avoided because we don't have even the specific number of staff who are supposed to be trained. And of course we have one School of Government, this also operates at a capacity. So I think when it comes to the actual budget making process, we should also look at this, whether it is viable or not viable. Rwangine rogima rwarugwikiri kigina kia milioni 20 kiri DPU kia kugura mibira ya gutuma ndogo cia wendo kigina kiu ni kithirwe gikeberwa buru mibira ya kondomu Mumeru gavana arandikithitie ki ADP kugura mibira ya kondomu milioni milioni 20 antu bara gavana atagetete kwa mibira ni antu ngiri imwe Mumeru oringa mathabu meanga bana imwendete untu muntu okibau oringa mathabu ya mibirere milioni 20 atagetete kwa antu ngiri imwe urona muntu areona kondomu kondomu ngiri 20 na atitwirite nya criteria ya buraka identify antu bau ngiri imwe baraba kwa mibirere ku itene nyanto bayo ita public participation bagure botumire rangiri ku kana iflevere ku bagure no bukwenda mibire kondo munga bana kwenda burira mudiene monini wa mutongero baraba ingekere bunge uzibola kinyawije kene TZK nedira kemenerie MCs bare 13 baraba kuganeba kugwatanga bana wa Meru kawira mwangaza baru akiwa kire MCs bawe 13 gotora tonya mbunge korita kana kugogambi bobo ige maugaruru kujege NDPU. Unfortunately antu bara baina yangeti ara batereja naru batuira uge bwao kethira ibakari na contrary opinion kiri mantu je ujonde twakurukia bara baingi ntabona na kinya bara mbonere baumarire kinya tuturomba kuthi kwariria ntatu eu na tumika resolution kwau inkoboria ibeje ndene county assembly baritenguge yao batethie Meru batethie Mumeru na batetherie ngavano kuma ikalone bia MCs geshigo mbunge kia North nke report rantito cia Weru ria kwa rieto ni Mutugi Kare.